muntina sopi ulenaw tuni hiji Bible study le quiz anangay hozo sin bon savin Christ and the Family Bible study akonin kipathu kahin thot kirvin him tuni ahi inabol ban zamu SEMTILBU bung som le bung ko na Genesis 9 chapter 19 hi Sodom le Gomorrah Kisuhmang chung changa hi pha chom cha study le quiz ho innovate khom ki diu ahin him ama sa pe na bong ai jing bangwin minu mi pa ahilawa hele chate ho to he chi bung som le bung ko na hi vel khat be na sim khom te yuwa inaki holim khom divin pakai meni kitim kivin hi pathin thu hi agilin ahing jing ahil zin kihil na kipona dinga phata ahizia isim jiwa I he chenuwa izui te diuzong pathin thu pi he ti sumil po hi dem hi chi bung som la bung ko adinga verse of the day chang cha bi chu ahile Genesis bung som la go chang som ni la gup na hi ahin Lord JINU chu aki hein anung lam aga ve na ahile chihang asuin khom bangin akitung den dai Lord JINU chun Sodom le Gomorrah alal be se anung lam aga ve ra hele chisong akiso akitun dan jing jo asei na him hi ji bong so le bung ko so nga characters ki mo ho jo ahili akhat na so Lord ahin Abraham sopipa Haran chapa hi abanan pakai vantil mini Sodom le Gomorrah sumang dinga hung teni akimuin athum na hin Sodom le Gomorrah mite ho Migilou jing pakai mit mua melse ta chonse jing ahi ve Genesis bung som la thum sang som la thum lama akimun him alinahin Lord JINU pakai tu pi angailou zia chisong kisoh Lord JINU azong akimuin Lord CHANUTENI apa honto anaso cha khom teni zong akimun him chukin le hi chi Genesis bung som la bung ko hi iti lai phala aniki ham iti ahile Sodom le Gomorrah Kisuhmang laichun Abraham chu akum som ko le ko 99 years analhingtan him chukin le Bible themho le historian hon asei danun hi chi Sodom le Gomorrah Kisuhmang laita hi 1897 BC laya thil so hinte tin asevin him hi chi thil so I hoi lai mona anaso ham itia ahile where it happened itia ahile Genesis bung som le bung ko so nga thil so ho hi Sodom le Gomorrah mun chule zor kiti mona anaso hi tin Bible themon asejun him hi chi bung som la bung ko so nga kimu thusim ho outline ho cho ahile akhat na cho pakai vantil mini Sodom le Gomorrah lot to anakimu to now thusim akimun him ani na ahin Sodom mi hon lot ko ma hung maljin te ni su se dia ahung now zong akimun him athum na chun pakai vantil in Sodom le Gomorrah mi te amino asu chot pi jing hona apsu chot pi jing hon kimuna bung zong him alina achun Lord le ain sumite ada acham lova pakai vantilin akhuruwa ahin kai do over khopi pamlama ahung tha do jing ozong kimuna bung hi asai na ding hen pathian in Sodom le Gomorrah ka le me ko nga anasu mangna zong akimun him chukin le Lord CHANUTENI in ana chonse pi hona apa hona ko na chapa anane gial na hon thusim zong akimun him abana hin questions to study Bible quiz ahi to do don but na Bible quiz ahin akhat na question number 1 na hin vantil teni Sodom ahong hon asu Lord chu hoi lai muna anato itile chi chang khat na lama akimuin Lord chu Sodom khopi kel ko da anato ve akitin him question number 2 na hin Lord chun vantil teni chu iti analam to hanem iti ahile chang ni na lama akimuin aina lung din analam tol hone akitin he question number 3 na ahin Lord in chu koi hon zan khanga chu koi hon ahin ki movem iti hele chang li na lama akimu in Sodom mi hoin ahinum kimuve akitin he question number 4 na lang ahin tu zan he nga hong mi ho chu hoi lama hitawem ko hichi tu hi kon koi ko ma anase ham hichi chang nga na lama akimuin Sodom mi ten Lord ko ma anase zo ahi question number 5 na ahin Lord chun amal zin teni hu do na dinga koi ape do god zingem iti hele chang get na lama akimuin CHANUTENI zong chu amal zin teni hu do na dingen anape do go zingi
question number 6 nahin pakai vantil tenin Sodom mite chu ipi analo honem itia hele sang som lakhat na lama akimuin abon savin aminu anasu chot pi hanim question number 7 nahin hichi mun hi Kisuhmang honding ahitai ti hi kon koi koma anasei ham hichi sang som lathum lama akimuin pakai vantil tenin lot koma anasei hon hi question number 8 nahin kopi sunga ko na pot do ding asu lot in koi agazol ham itia hele verse som lama akimuin CHANUTENI jiding teni agazol hi akitin him. Question number 9 nahin vantilin lot le ain sumi pot do loy dinga asola so lot in ipi anabol na laizem chang som lagup na lama akimuin lot so alung op kai le zengin alung op kai le na lain adal hanom po akitin he. Question number 10 nahin pakai vantil tenin lot le ain sumi te so i alo honem chi sang som lagup na lama akimuin akhot oven akai pheng jeng oven khopi pam langa agatha do hone agatha do ve akitin he. Question number som lakha 11 nahin vantil chun lot te in ko chu ipi thupi anape ovem itila chang som la sagi lama akimuin hong kinung hei hi beun na hong kinung hei thailo diu hi tin an thupi hone. Question number som la ni nahin vantilin ibola hi chi khopi na sai zong khu sumang data nge anati ham sang sob ni lakhat lama akimuin lot azam lut na munding ahizi ahi. Question number som la thumna achun lot chun hoi lai muna zam lut dinga vantil teni koma cho anathum ham itia hele sang som ni lama akimuin zor khopi azam lut ding anathume. Question number som la lina achun pathian in Sodom le Gomorrah khopi teni chu iti anasu mang em itile sang som ni lama akimuin ka le me kong ana sumange. Question number som lenga 15 ahin chisong ana kisoh chu koi ham itile lot in nepi ahi hi chi sang som ni lagup lama akimun ahi. Question number 16 nahin pathian in Sodom le Gomorrah asu banga so koi anagel do em itile chi sang som ni la ko lama akimuin pathian in Abraham anagel do in hizechun lot la en sumiti ana hu do pi. Question number 17 nahin zor khopia ko na lot le CHANUTENI so hoi lai muna ana kichon vem iti hele thing hang lang song ko sung khada ana kichon ve. Question number som le gate 18 nahin lot CHANUTENI apa hana ko na anahin hon chapateni min chu ipi ham iti aile chang som thum le segi som thum le gate lama akimuin alin zo nu chapa chu muap ahin aneu zo nu chapa chu aman ahi. Abana application jil do ding le cha te se pi te ding ho chu akhat na chu hile bung som le bung ko sunga kihil na thei ta akhat chu pathian in Sodom le Gomorrah asu mang chun Abraham ahin gel do in hizi chun lot le ain sumi te ana hu do pi akitin he ani na chun ho jong isopi inu ipa yu inawa dinga Abraham banga itaw pi jingova ahile pathian in Abraham agel do banga itaw naw ni khatle ahin gel do te ya isopi itaw pi jing ho hagawa ahin hu do te ding hagaw thina ko na ahin hu do te ding he ti gi asumil po hite athum na chun lo le ain sung mi te pakai vantilin zam do dinga aso jing laijin ane ago ho al halal be se jun alung op kai jun atsai nan pakai vantilin akhuwa akai pheng jeng khopi polama ahin ho do akitin he leise nob sana za chom hol halal zen lung op kai hin pathian in phat na pe jing laijin kinom sot hin in zole na in sunga tinga mantha na hi khante anga na chun lot JINU chu pakai vantil khopi pam lama ahung tha do jeng wangin leise nob sa na hol halal be se zen aid be se zen pakai tu pe na sa lowen anung lam aga ven a hil chi songa so den tai ho jong lot JINU banga pakai zen na hu do zowa hu do zowa nung lam hin ko na hangai jingem kal hangai jinga hile nanga dinga man tha na le ga so lo na hi khathe a hi ti sumil hi in hi je chu nung lama om thil jeng se sumilin mai lama to mon ekipi ho pathian mai bezing pumin thaijing ngo hite
asei gina chun lo chanutenin zong mi hem phat lo na mun Sodom le Gomorrah a hung khosa jing a hi ji honin apa hon chon set pi ding zong chu thil se le pathin de lo a hi ti zong ane ge khan ane he khan the hon ta poi lo chu pathin mi pa Abraham to ane ki vob jing hi zong le di san la hela Sodom le Gomorrah mona ane ki chaw lo zin mi hem chon se na mona a cha te ni ane chen pi zin ama a kon pathin ta san lo nam len ta ani mob le amon mi ti ane ki sep do tan him tu ni a hechi bunga ko hechi simba ko na ho zo sen jong thil tam ta zil do ding lot jinu a ko na ai lo a hile pathinin Abraham a hin gel do chung changa ko na tam ta inevin he pathinin tu ni hechi quiz le Bible study ana sim hol anangai ho zo se e holim pi chi taw han amen ka ki pa em